nya ngam dan ban keren ya ke jingmi jong ba prestun ke jingmi buat senyau bahalang na ke kongres ke NPP na bar kile ya kena kila kiami anda lakut kata kile ya election pergi beri ki refuse ke fit ya bar respect kaman ke wisdom Tiada dan manu-manu naga BPP ru kilet hadin ke 2028 mah how January or whatever 2028 election I have nothing to say henry ba penni happening kata ke tiga question na hadin election na hadin di election kata ke tiga question BPP oi golong bayar kata ti ke dan hi ke jia ke liang parti na wei hot kum ngadong EP kadi kata akhir kum syukran EP maranga ngapa juron minta berkono parti group first hibat kami BPP but kadi kata hi ke pang sei bakini economic fadjoni kin dan principle kikin thi na ke parti ba menswa yang kita buat hirup mangangnya mengamnya usaha yang mata kasih ulit yalap election nak ke kongres ke ba yalap ya ke secularism hakawai kasih ulit nak ke BJP ke ba kufu hidupwa ngam la banaksat ti katu pula ba kawai kalau ba handai kumak ong ipi lada kini hadir bakut ketem ya kata tak kesyong ki pai ba handai bak pinni insya ketem ti kata ti ngarong ipi ngam la banaksat dah kini ko parti tu buat nak buat nak sebut mentah ko idon nak PHDC ngam kuat bagi NDC juga NPP kan wan saying stick to your party namar ba pai ba kimrat doan gitu lagi wan tu lagi wan demak tapi dia kan tiap saying ni ba yang i jadi ke bangi tenap pada lomba kipai ba menta kelas tang conscious bila kita ben sumpu kata bat i kumbaga dia hakin election balada kinda pai ba i bakin man banyak pengenal IP ka borhi kaban penkut kumia kanega ka politics kan tiap seng ka datang pai ba ada upai ba ai ka jeng kersan pengenal IP kini ba meri dan kan tiap seng kan non jera pengenal IP the people you speakers with due respect to the speaker mah in India kabel gum UK way bagi along speaker kan very neutral hari ni penat bagi speaker belum sekali kini kontroversi kita sibuk tiban kali ini nak kalian nak within the political system ni kan jong kata ka house even check ya kan ni ka anti defection law kam complicated te apa ko ti kesyo ka atau pihak pedang kemudian negatif le malah ada pedang nong pi tak besuk hilap kan type kamar kabor ke syong hakakti ke jong